TSF TISF ringsring motha kathalai mungo United Movement Committee for Roman Skibni okok pathamanati agotala manika kuto koktoma thumani kuthumung khlaijaka koktoma thumani kuthumung manjaka United Movement Committee for Roman Skibni convener John Debroma manjaka TSF TISF ringsring mothani adongrok o shalni koktoma thumani kuthumung convener John Debroma shaka February thanai Jibri Shalmariwo Human Chain samung putangno rukshawi hasani montri okra Jekok shaka abno shejamu phunuka boshaka o samungputang no tui hasani montri okra terrorist samungputang humano shejamung phunuka United Movement Committee for Roman Skibni convener John Debroma kornathini bote boshaka kok borong bagi Roman script sanmani abo tomasa khlaima klakya jesapano choba abo jesa jatini dofani amo boroni paithangni manbanta manthai abnoti hasani montri okra je kok shaka abo chaya hani shaka John Debroma o shale kok toma thumani kuthung mungo kok toma thumai rokbai sinja thanibo kok firoka Roman script kok boroni bagi sanmani abo chini manthai chini manbanta obahai sanmung toyawuno tongnai tiprasa rungsungai jogrongno kuchuk berongno sogor thanibo kok borok ni bagi Roman script no nango haste hapang tamni bagi kebeng sumung tisakar gobangma kok bothoma rogo samung rogo Roman script ngi man hongkake tamni bagi kok borni bagi Roman script ngi meya jerok banglai bai suimeya porimeya bongni bagre tamu wansoka hasani montri okra sumung tisaka United Movement Committee for Roman script ni convener John Debroma buku kai oro media romno awai mung laimani bagi di prahawa जों buskang ni samung rok olo saklainai bagi klainai kila next movement tamangnai aipano tini sing kaisa oro press meet rinai kaisa message rohna musungo but tripura haste ni joto luku rok sinabo nango khanabo nango abongka singmia ang lukha Chief Minister ni kaisa speech abongka boje kok samani je sung cholo tariga andolon khlaimani peaceful babe khlai tongo abono kai agi je khai phane ronombo abono borok Chief Minister tamoni message rikha nukmani bo compare khlaika nakjlai chrokbai terrorist bohne hinka amo belai chaya selema sisa horsa Chief Minister to temne ki kok samani about sini Tripura hasteni bai belai hamia abongka Tripura ni luku rogno wansang thung Tripura sang thung tai onyo jatung thung but India ni joto borok do phang thung bono kaisa message samyak lai bongni thani sobiu tamke sobi ngake protester no sin terrorist rok bai naxalite rok compare khlai ke o jekhna na ni rok luknai rok lukurok tamu songnai borok songnai abono Tripura sorok ugrobadi ika maka message samia tini ani manthai sini manthai bari sanmani sungno agi ke anti phono hungka anti Indian phono hungka tabuk hungka ke taisa ketal wat diklai ka borok naxalites terrorists kini hungka OCM Chief Minister ni basonang thanamani onek lukha singaboni sayani tongmalia as a civil society organization ingibo IPP no was a terrorist hingka ugrobadi hingka kaisa political party no democratic country ni political party no riang rong no refugees luka sin borono amti akit tabuk sung je sin man thai ni bagi sanai ro compare khai ka naxalites terrorist rok bai ikit Tripura ni mukhyamantri amni kok samani ama belai chaya lukrok sina nangnai Chief Minister no slaina nangnai angam thai statement kono Chief Minister samani khnaya ko Tripura haste tabuk bo কিন্তু মানিক সাহানো যে টিপ্রাসা বিনি মানথাই সকাইনো সাননাই রকনো নেক্সলাইজ বাই কম্পেয়ার খাইয়া টেররিস্ট বাই কম্পেয়ার খাইয়া আবা বেলাই চাইয়া বেলাই সেলেংমা সিসা আমা হাকেনো প্রসার খাই টংজাক টংতাবুক কে লুকুরক টিপ ও ওইনো বসনো ওয়ান সানাই সিন উগ্রবাদী হিনি নাই আমা বেলাই চাইয়া তাই বকবমা কক সাউ টিপ্রাসান বাগি অনেক খাই টংনি সাউ Ini ang kaisa udaharon nuan with practical facts boron gnang Jisnu Debarma bo oti prasani village committee rokno je phator tongnai tabuk village committee ni phator tongnai rokno village committee would include phaina bagai 2022 memorandum declare nai rekha remania klobo ang niji soy
आ ग्रुप नि खबजाक माबा सिनि लोकल एरिया क्लांगि नाय पंचायत डायरेक्टर न थाइं साइक्या ताबुक अबनो एक्सक्लूड खालायसिनि अल आगरतला ब्लक नि बनो बेलबारि बिसितलांनि बिनि गानावो स्लांनि हिमानि आमबक खालाया किन्तु अलरेडी डिसिजन नाजा गवर्नमेंट आमका जिसु देवर टपर नामानि ब पंचायत डिपार्टमेंट अप्रूव हल खालायु आबन यागलो इवेंट टीटीएडीसी बो चिठी रहजाक बंगनो तामराका ताबुक डिपार्टमेंटल वेबसाइट नि एक्सक्लूड खालायदि जे बीसी ब्लिट्स कमिटी नि फादर बा बीएससी चेयरमैन फादर टंनाय रंनो बंगनि जानजा बीएससी रहदि दिनै रहजाक आमा पॉइंट खालाया हिंके ब बर 30% हामख्लायनायखा बर 30% हामख्लायनाया अमकुल 30% हामख्लायनाय मानि नुकजागिया आसं Sir, General Roman script विभाग